Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Phuluni APHLC Arwa Tumpen Angtong Ingtia Phan APHLC Central Committee Pen Kopia Potsi Kesor Plot Ma Puga Phuthak Phuluni Constituency APHLC Dunmai Phu Khoya Singtok Bi Lapen Arisang Ho Tumpen Pherang Ke Amai Kangnipo Sonsi Wo Sika Chiklo Ni Phai Near Keparni APHLC Mate All Party Hills Leader Conference Phuluni Arwa Tumpen Pherang Ke Amai Kangnipo Lapen bang so pherang kiamai kang ni ponang ko katheke angtong ingti APHLC asongalong do bomahut ke claim kidam ke chokche lapen non APHLC pen sor ploda phita song kimi amahang pathek pon popu alam aputhak APHLC phuluni arwa tumpen Lapen dunmai phu khoya singtok bi ahin pen lamthe peklar dak pen kaning jepon alam angton pen arjuponik sinang Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel. So ini tu ada Phuluni constituency APHLC ahin pen ini pasti pen ini pasti kopi masih lama kai itu angkong APHLC mate jai sar pen antong di kata ini lakukan media pen viral alam salam kita kardan ini pasti kita media kami cuma sulung wanglok, masih nanti pada orang Karbi Anglong, tulang do doan atau orang betul Karbi, doan apa sambil dia kasih nanti orang boleh kardom itu kardom, masih lama salam muda kali tu rara tu masih nanti, akhirnya angkong tiga hari pua munit ke, alang di sini dalal munit, lapen rong asal ke masa tu aja angkong cium dulu, cukup kusi nanti kadu kita sini, telepon sini nanti kadu kita dulu. Kita ni tum ke alang di panci ni pende, alang di kedamtang long walk di enda mahu tame alang di party APHLC party registration kui dam talang tum jadi dam talang tum registration kui dam tani tum ciru. Kita ni long walk utani tum cerap tum ketik. Kita ni anin pame nani nangku lang ni usini tum mata aku jai sar tum mata aku tum kaku jam nak kaku orang tani tum long walk kesal di tum din. Kita alang di panci tum ciri pende ke. Kalau bangsa ni aku dalang lifan kang hondun rara tum pano ne hidup kelak tu hencer tu terus hidup tu ciru tu nese Arya long posa faroi ni tanalang fan hidup keciru tu nane kiri babu tu tangke kini ambil lah henoman dalang ni ambil tu kan non itu sebab mana nang tanggun henoman kini jai kata fan alang di saja kata fan heno puki dalam manggalang di kona alam salang kilong dam long angtong intiason adalah munit ke ini cuma dakar yang long ke itu ke long nang saja Ate angtong ti bang sa ang sa pura repute non ke damtang election mate ke damtang batai pia election hote pute angtong ti doni se hai jato ke gopia po se angtong ti do sojong do ko ne ti rem ko info pa tang angtong ti bang sa pura muni tu dona na tang ma tham la pen ti ase non la bang so non ti tu alang ni na non ke PSLC pen ke kak no la pe alang phon so po la bang so ke so ram ta ni tum da ka ni tum ka do ka dia tu sisi atum pen central for LDS or Chinwai ka batai lalang kanan kipudi cipakeng nanti kita cipakeng udah batai kalau ni batai ke hang lalang kan penyu lo setalang di keng ni Chinwai ke mupo ke damtang lo tang ke panung tang lo talang ni aku belek kape taman untuk lembang lo dah sealang di labuson akan ke no asai ke no claim ke long si dia tu APHLC pen ahin pen ke alang di pantai sok Tapi angkong itu gua muni dapat mangkena tum katu we karbiang nong arah tapi nanti bisa nanti lake APHLC afan kecil orang muni alang di konan nalo ne kena pilih fajuri kalau apa alang di kita ambil nong asong ini sen fajur alang di kita nama mana tangka jono masalah kita lake itu mau lama surat sudah surat alang di lama surat alang di hampi kita lake alang di kita along kita Dilhi registration itu idam alang di party amendment presiden tahu advisor tahu jadi kongdam alang dia hok nama parti alam parti pen tong alang di pen tong lah so alam sedang alang ada kali dek pen dah alang di cepat hego wong alang di hego riru betul alang di sini malah so dah alang di bangke parti a prinsipul tak tanah posi ni tu kini ke lah antong tiga thar gua muni panggil itu so tak angkong iki pan dakar biang long solang doa doa na tu mitame alang ni hane pude ta alang kan huci dia muni buta cok
alang li gupil la so lan se alang li plan top thau re alang li amai na bang ke APSL si lu lo ke than ki mun ke pare anda alang li tum si ba phang lo 2019 ning kan ni dun lang ko tan tum si lo ke ta alang li la ana mai ki do ki lu tang mun si no ke APSL he lo ai amuk ya sa he lo alang li ko na gyan ke long se alang li la an APSL si long sport person ki do long lo jai saram nam pen se alang li ke dak sport person ki do long alang di hala so jai sa rong se la halam tham tim alang di ke 6 du la rong da chi ne lo constitution alang da chi ni non mata alang di chi ya do alang di ki da ni alang ni non thika se asong apek sen ko la ta ni tum ko ju se da alang ni asong apek ke sen lo pulu dan ke alang di ke te ya ma si form do ju do achap ta ma se ni ju ja akhe non e BJP do ko sa pom se alang ni ke plan kroi lo alang li long non pa na pulu tanga do ko lo se da alang di gari ki na ni ta la dakta ki je there hen ki mi ta ki there asona sona hormu le na mi ta lang ki there ge dong le thang na mi ta ki there bada du je amerika ka ti ko da lang ki there ra tu me ta ki bok ko ge non ne ko na poisa la dang tong ki la na poisa di long la se alang di bang no ke ani ki there ko tu pan kam de ane no lang ni long alang tu non ji tu no la media ki pye long ke press ni ki pye long mangalai tu no ka ja pho ko ti tum do hala tu ma ta no lang tong ke ki chi yo le po la so mulia tum pensi no mage party ki sen ko bisalan amta e party ki sen lo putan channel ko koisom dam nai protest puri nai angala hai ki protest dam no putan channel alang to pan se police ke ra ko ki plum ko gan ke age bipi ra tanga bipi lo gan ke ampa dalam bipi ram duti plan ga dalam ta song ka pe kalang tu sen ki pa ko choi ke ta pe rat ni ko pe angtong along ke non ke rada tum ke muthot le ni tum pulu ja lo competency ke ta me angtong ti an tu ba ke sa pu ja mu ni na ni to abang ta me na tu ma thadun pe tu angtong ko mu ni o ma he no ma na tu mo ti lo ke na na si alang ni ko na mu ni ke alang ni mu he ta i tu hala rong phar sang hu ta la da ku ni pilo alang ni ke ada ku pia long ke batai si taksi APSL siam ni tinggi di tampu dah kegong li. Aku tega tegong ni abu dah bunuh. Nasi alang ni ku pia mungkin betul. Election tu boleh nak pelan nu ni panang jom po, panang ni tangga tu enam po, aku nani langsung 50 lakh dah, 16 lakh dah, tu enam po, langsung si langsung tangkap ni si APSL si nang amen. Non ke APSL siam ni nang en long ni lo. Asong apa ke dah nu putih APSL siam ni nang tangkap tu long nang dili. APSL siam ni nang tu gereng cok. Bahani bang thong mu ni henu ki la song lai APSL siam ni nok ki enda. Tangka posa anak-anak ni enda. APSL si tu man ki dah mu ni kali. Nile tu black political constituency ni lipni vice presidency pulo angtong ing tike non ti bang dia ni an sita me alang ni ke na humai top long ajit ko ya di top top. Lai ni na tu hat ni lo ka yang sulang suara doan tu tame angtong ti miru ko alang ma kena tu mathari angtong ing son phala ke no angtong ti son asong thok he ya biru de ke tu ni ke abiru. Lai he ya biru de party biru de tu nasi angkong tiap mana bangke batu dan bunyi buhok kira itu alang di mana bangke kai kita ni non itu parti dengan sok ne rada tu ne sok alang aku sok nang dah non alang ni dak nana song le nang di kampen non nang di cuma tham kami itu nang di pap ke nang di long siduji rat itu kisung atangka nang di panang tidun nang di panang pajidun nang di panang wedun nang di panang sona nang di panang irudun nang di panang pap ke nang di morning di posisi ji, tapi nang dilapang swap tu najo ni nang dice dak di. Lagi nang dici boleh nang dice kalau dia fanta kali. Kita nang di mukhibiu juga dak pun nang di pok long. Non nang dice pok tu kada fong tu nang tame munang ham cini si atau nang tu tu labi. Akhir nang dice kalia muni. Ihin napo. La tangkap le long atala dice make nang dice pok tu nang mus. Labi coba mu tek long. Non ni kan isi dan nang non tikon pok sama nang long nang silang nama. Non kecil lesi mulia tu nanti pan nang lang dingco. Kita nang di non tiklom thong kecil lango nang long muni nuktawi. Nang di kunama kam klaim di kona konstituensi si dalima nang di tuar masalah awal. Tapi nang di cuma tak boleh tu angko nang di pan di nang anak kan begitu. Kita tahu bahawa hudi tu tak terawasa long kita besang kerang sang hutan nang anak kan tu. Nang di net angko nang di angko keulo karena di kabi nang di nak hok atau nang kari. Apa sedang diong sa mga pekina, wa so nga pekina dulu kan ke nang di de ang tong al gaji ku di nang kana kan lolo kan.
nali asok pun nani dumau gente las nani lahai cuma satu nani non IPS silong gitu ulang hutane pana anong se pano ne antong pano ne nani man pano ne nani pana respect na timuni tu kita non nali asong kape ke seng yo nani pan kumara nang pana mana panang thok di bari ke thang dawe dak pensi nali chapta ke kok Korkanthi constituency Dongmukak Ahawar Arlok Malom Chainong Bikang Bo Penajok Rong Potrok Arong Arat Kamatha Kisung Kacheto Dongmukak Ahawar Rong Potrok Sose Arong Arat Chainong Chelong Bikang Bo Kanghu Kilit Parpik Penajok Rong Potrok Sose Arwadatum Kamatha Kisung Kachetong na Ongdung Arong Arat Chainong Kangbo Kanghuatum Kilit Parpik Penajok Rong Arwadatum Kamatha Abidi Juddetlo Atheke Kanghu Abang Phuaphanle Kineblong Laputa Kali Mamat Chainong Bikangbo Kanghu Kilit Parpik Apot Rong Arwadatum Pen Phirang Kyaphan Chophasi Kanghu Abang Phu Do Otanglo Lasi Kopuson Pensi Chainong Kanghu Bikanghu Pen Pejok Dun Thekpoma Bidi Jutkok Ongsi Rong Arwadatum Pen Choding Riponsi Un An Pen Chirok Tok Pen Kilang Kipang Tek Pen Kang Hua Tumaphan Kineblong Chia Phan Chuning Ripo Dong Mukak Pen Birta Kiribang Ren Sing Killing Report Karbi Anglong News Channel alang tum ke bang pot nili tum ka an pen ni chai nong kang bo bi kang bo ong hedi ni tum thang report ta pilong le non pini an ke bang lo to ni tum ta ni ngarong lo than thek te dat sta mi li than dun ji la phong birik dok mo ka he ke par lo phong birik dak bin te ron rong tili busti lun se rong pirong chuneng peneng bi kang bo chai nong kang bo sap so lit cha non se krang ben non se lit cha chuneng bo nai lo la pen peneng ta hedi peneng ta dhorok ta joner kep jom sir ke bachai nong la bin teron rong lo ka chang bol lo la si ko ana hok ne hok ni hedi ko nasi la su ke ne ver ke do ver amune da bang phi thanang ne pison the mane la so kang hu ke hedi chini pa phri pa phra son ta nang nak nang no fast gari pen bike pen ta me scooty pen lang po he ka phi car pen nang dun po yo la son son mane jar lo ke inve thek du nong lok son chang hai hi mati ha la pong ke so angke alang tung ke so ke chang phi phang ke muni chang putang ke puna ve son ke chang an thek ke la pong ke thek du nong lok tang ke he do dun joy pu ni ve son e phere duk mati muni ke pran tha che bo sai nang ko ama se di non ke ing bolong are lo la dak lom tong nang bang thek ini pini mate amuni tong dak long tong du kok ni pini te bok te rai tong ha karbi ne ahom ne stami dak lom lam aling do ta hai ini ke so lom sing bore la e kini bhinteron nili tung ke bhinteron rong lo bhinteron rong la pen la lun serong pirong tili busti la so lom lam sing bore chandro sing rong phar ko song soni la phong brik lom he la so lom sing bore jati ke di mo adap che than ko ti aprang gari pen wang lang bai pet ansa fikar ke bang o la son son si che than than jo asiko ana hok ne hok ni chini pa pri pa pra tu nang lang dun pi tha to ning ri lo mane jo pini la bhinterona rong angkang chai nong kivir hanve kivir la bangso ko puluma chai nong ke chupang reng long yi ke thek yi la pen hanve ili tum ke chorkli chupheyo tum la si hanve ta ke nang kok pen chai ta ke sung ke boy la hei ta do pen cho yor cho lang te ili tum aphan ye keso ke un iseta nang rabji eta non na bang ke ju chai ta chupang reng nak lo la pen hanve ta chupang reng nak lo la sin la nili tu mang kang rong yang phong ang kang la pen phong biri kang kang sukra ghat ang kang la so ang kang ang bong chai nong kivir la pen hanve kivir do piglo la siku sonoma nili tum la bangso achai la bangso abi la hai ke chupang reng thekji la si sung krung lo la si non nili tu phan la bangso ang kang ang bong chai ke pon putame hanwe ke pon putame jo ke lang cari atum do pulo tang te la nang lang pi du na son te ba nang rap du na son te
me senji pusi nilitum ta nangacu nengri lu la si la nilitum la bangsuang kang an ukali sita along kaprik ta dunong bom do sami langso den lagat la dok mukar iriar along ta dulu la si hala hay bangke nilitum da chini nunde mina bangke nilitum la bakpeni ria la bangso area eleka along kangbo do pik lu karju dunong do pik lu la si nilitum so that un edet la son chupalarta chai sita kinang kok hanwe pusita ni tung kesu ke un se char pinang kok la si nilitum kusana buddhinuma ni tung chupang reng thegi ke chunam ta nona adina kai bang ka dor so piglo han beta la si pu an pensenili lam nengi thek cha do kardo Inut artakijum hek abangpu Ram Kumar Kurmi Indian Army along Commando Sakuri Kachepalong dunpen Dolamara Angkangpi lapen Dolamara Adivasi Atumaphan Nongmi Kivanpi Lason si Lakha Inkoretrok Duabarguri MSC constituency ke parlo lapen Lakha Pharu Sira Sirkep Hawar Kehat LAC ke parlo pon Dolamara Bagan Karbi Anglong along Nitai Kurmi lapen Sarika Kurmi atum asopo Ram Kumar Kurmi amethang akopai lapen Arnamarni ahir jume lapen amethang kachebor ipenajo Indian Army along Commando Sakuri Chepalong dun thek penapot Niphai Troxy Wosika Chiklo Ninkan Surihinira Inkoida Trogarni Rong Arwada Tumpen Ram Kumar Kurmi aphan Karcho Ajaime Kapamanpo Lapen Rong Arwada Tumpen Sitami Lapuson Kabor Ipon Tega Pota Ram Kumar Kurmi Lapen Apaya Poatumaphan Kachuro Sitami Pajer Pontu Ate Lason Indian Army along Commando Sakuri Kachepalong dun theke Nilitum Adivasi Akhayatum ke Dak Dolamara alongke Alangli Helo Kicheng Silo Puta Rong Arwada Tumpen Than Pachini Pontu Lasi nitum ning arong pikpensi alangli phan archo ponlo lapen archo pon nang koklo puta than pontu lapen halapu Ram Kumar Kurmi apayapo lapen Ram Kumar Kurmi pen sitami aning arong pikpen rong arwat atuma phan kachoro sitami pajer pontu lapen Ram Kumar Kurmi ahin pen jasemet kachoro pontu ke Dak Dolamara Adivasi arong along inut social worker Himen Bauri aphan sitami aninga klongpen Ram Kumar Kurmi ahin pen kachuro pachir pontu lapen Ram Kumar Kurmi ahin pen amethang apaya pu aphan sitami aning aklongpen kachuro pachir pontu athe laan nilitum kidukdet angbong sitami nilipai nilipo hajira chongdat chot sitami niliphan theknang chi pu penajok lo nang pacharli dunsi pini arni nili la anakang tu yang deng le dun long lo pusi Ram Kumar Kurmi ahin pen chethan pontu totangte alangli tumpen kaning jepon alam thili angton pen archik sinang Duabar Gripen Adverson Crew Report Karbi Anglong News Channel আপোনাৰ সাংবাদিকসকলক আপোনাৰ মাতিছিলে কিহৰ কাৰণে মাতিছে হয় পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক জহাৰ আগবঢ়াইছোঁ জহাৰ আৰু আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি যিহেতু আপোনালোকে আহিছে ইয়াত নিউজ কৰিবলৈ আমাক খুব ভাল লাগিছে আৰু কথাটো হ'ল কি আমাৰ আজি দেশ স্বাধীন হোৱা বহুত বছৰ পাৰ আজিলৈকে আমাৰ গাঁৱত আমি এনেকুৱা চাকৰি কৰা মানুহ দেখা নাই এইটোও চেণ্ট্ৰেল চাকৰি এতিয়া যিহেতু আমাৰ ভাইটি এটা বিৰাট কষ্ট কৰে ল'ৰাটো আৰু আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চালে মানে আপোনালোকে গম পাব যে এটা চাহ শ্ৰমিকৰ ল'ৰা এটা সামান্য এটা দৰমহা আমাৰ মানুহকেইটা উপাৰ্জন কৰে মানে সেই উপাৰ্জন কৰাৰ পিছত যে এই ল'ৰাটোক যে আগবঢ়াই লৈছে সেইকাৰণে মই মা দেউতাক বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ল'ৰাটোক যিহেতু ইও এটা মন বনাই ল'লে যে মানে আমি এদিন এটা মানে ই নিজে মাৰ কাৰণে আজি মাৰ কাৰণে কাম কৰিবলগীয়া কাম
কৰিবৰ কাৰণে সি বাছি ল'লে যিহেতু দেশৰ কাম কৰাটো এইটো সামান্য কথা নহয় আজি সি দেশৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আজি ওলাই গৈছে সেইটো পৰিয়ালে সেই পৰিয়ালে তাক মানে এতিয়া পঠাই দিছে যে দেশৰ হৈ কাম কৰিব বুলি পেলাই তো সেইটোৰ কাৰণে আমি বহুত গৌৰৱান্বিত ভাল পাইছোঁ আমি আৰু সেইটোৱে এতিয়া উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক আমি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ আমি সদায় কৈ আছোঁ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই সদায় আমি এটা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰি থাকোঁ আমাৰ মাজত যে সদায় ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব লাগে স্কুললৈ যাব লাগে সেইবিলাক আমাৰ সদায় ধাৰাবাহিকভাৱে আমি চলাই আছোঁ এইবিলাক কিন্তু আজি যে এনেকুৱা সময়ত আমাৰ এই ভাইটিয়ে যে ৰাম কুমাৰ কুৰ্মীয়ে যেনেকুৱা ওলাই আহিলে ৰাম কুমাৰ কুৰ্মী এটা এক্সাম্পল হ'ব এতিয়া সেই জনগোষ্ঠীটোৰ এটা এক্সাম্পল হ'ব আজিৰ ডেটত আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু ৰাম কুৰ্মীৰ নিচিনা আৰু ৰাম কুৰ্মী ওলাই আহিব লাগিব আমি সেইটো ভাবোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আজি খুবেই ভাল লাগিছে আমাক আৰু ঈশ্বৰক মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক আমি গোটেই আদিবাসী ৰাইজ হৈ পেলাই আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক আৰু তেখেতে যি কামত আজি আগবাঢ়িছে সেইটো নিশ্চয় তাৰ সি ফলাফলটো পাব আৰু আগবাঢ়ি যাব বুলি পেলাই মই ইমানতে কৈ পেলাই মোৰ সমূহ বক্তব্য মই সামৰি মাৰিছোঁ জহাৰ জহাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰাম কুমাৰ কুৰ্মী মই অগ্নিবীৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত এতিয়া চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াতে আজি মোৰ কলিং লেটাৰ আনিব যাম শিলচৰত আৰু ভাল লাগিছে যাতে এইটো পাবলৈ ইমান কনচিষ্টেঞ্চি থাকিছোঁ আৰু কষ্ট হৈছে ইমান ইজি হোৱা নাই বাৰু ভাল লাগিছে মনটো এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমবাৰ স্কুল ক'ত পঢ়িছে মই ছেইণ্ট জোচেফ হাই স্কুলত স্কুলিং কৰিলোঁ তাৰপিছত ক্লাছ 11-12 মই JDSG কলেজত কৰিলোঁ এতিয়া কাৰেণ্টলি গ্ৰেজুৱেশ্যনত এনৰোল হৈ আছে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ হয় কিমান বছৰৰ পৰা এইটো কামটো মানে এইটো চাকৰি জইন কৰিবলৈ আপুনি চেষ্টা কৰিছে মানে ক্লাছ 10 পাছ হোৱাৰ পাছত এনেকৈ মন আছিলে মই পৰা প্ৰেক্টিছ ৰাতিপুৱা শুই উঠি এনেকৈ ৰানিং নকৰিলেও কেতিয়াবা খোজকাঢ়িব এই ৰাস্তাৰ ফালে গাঁৱত যাওঁ আৰু এনেকৈ যাই থাকোঁ তাৰপাছত এপ্লাই যেনেকৈ ভেকেঞ্চি আহিলে এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ আচ্ছা আপোনাৰ পৰা এই মা দেউতাৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰিছে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে সিহঁতৰ কষ্ট দেখি আৰু এনেকুৱা কষ্ট কৰে সবাই আৰু এনেকুৱা ময়ো এনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চি থাকিছোঁ এইটো পাবলৈ আৰু ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ মা দেউতাক আৰু আপোনাৰ ইমান একদম এইটো আগবাঢ়িবলৈ আপোনাৰ চেষ্টা কৰিছে মাজত কিবা সহায় কৰি পাই নিছে হ'ব মাজত সেইটো চাম চেষ্টা কৰিম সেইটো ভাবিলে সহায় কৰিব পালে নেকি আপোনাৰ কাৰোবাৰ পৰা মানে সহায় কৰিব পাইছে আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ গাঁৱৰো আছে এই হিমেন কাকা সিও সহায় কৰিছে আৰু আপোনাৰ এই থানাত কামাণ্ডো দুজন আছে এজন নাম বুলি ফুকন বুলি আছে মই যেতিয়া ৰানিং কৰোঁ সেই আপোনাৰ ৰংজাংফাংহেদি কেতিয়া এইফালে আগত গৈছিলোঁ তেতিয়া লগ পাই তেতিয়াহে সিও মোক বহুত গাইড মানে এনেকুৱা মটিভেশ্যন কৰিছে আৰু সহায় কৰিছে আৰু ধন্যবাদ ভাল লাগিছে আৰু পৰিয়ালটো সুখী হৈছে আৰু ট্ৰেইনিং পাছ কৰিলে আৰু আজি আৰু যাব শিলচৰ আৰু ডকুমেণ্টছকেইটা ছাবমিট কৰিব আকৌ 25 তাৰিখেহে মানে একেবাৰে যাব আৰু সকলো পৰিয়ালেও মানে ভাল লাগিছে আৰু মনটো চবৰে মানে সুখী লাগিছে নাম কি নামটো ল'ৰাটোৰ নাম ৰাম কুমাৰ কুৰ্মী আপোনাৰ মোৰ নামটো শ্ৰী নিতাই কুৰ্মী Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me